Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Jerry. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan iti kayan ayat, ngayon inauna ngam iti siyak. Ada natalgad at trabaho na, idinto ta siyak, pa extra laeng. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Jerry. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano ka nga rodan? Naawan man ang ibayad mo itab-abangam a boarding house mo. Agbiro ka kay ti pagutangak. Sino ti umutangam? Agbiro ka nga rod. Adto'y ti pagbayad mo. Ikanak iti pagbayad ko? Wan, kaasi ka mat. Ay na, agyaman aklaw na Paula. Nasingpat ka kaya nayat. Siguro, naawan ka. Nakakaasi ti biyag ko. Iso nga agsingsingpet ka. Saan ka nga agluko-loko? Kat, nasingpat ak mo ta. Awan ka di pa'y nangawag kan ka kadagiti nagaplayam? Awan pa'y nga rod. Ala, agan-anos ka. Ada kaasi ti Diyos. Patsyak ang makabirok kan tumutlaang itinatalgad at trabaho. Kumusta ngay? Adda ka dimot lang na utang mo pagbayad mo iti abang? Awan, pare. Imbag man, tas anak papanawon ti pagababangam? Inikanak ni Paula iti pagbayad ko. Anya? Nagsingpat mo tanti kayan ayat mo? Una, pare. Tunggal rumwar kami nga rod. Kat iso ti aggastos. Iso ang mababay na kenkwana. Ay kat ikarigatam ti makasapol iti trabaho. Talaga matakas na ti araramidak, pare. Ay na, nagswerte ka iti kayan ayat mo pare. Man-mano ti kasta akayan ayat. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta kan, anak ko? Ada ka din permanente at trabaho. Awan pa'y nga rod, nanang. Pa-extra latan, ha. Numarigatan ka dita. Agawid ka laang nga dito'y lugar tayo. Jakmet nga rod mapanawan to'y kaayan ayat ko, nanang. Imbag man taman anusan nakatakaayan ayat mo. Nga oray awan na talgad at trabaho. Oy, nasingpat ni Paula, nanang. Mawawatan na kakanayon. Kasano, katdakkelmet nga minti sweldo na iti kumpanya pagtrabahuan na. Awan ka diti mabalin na pangisirkan kan ka. Nuadda, di nabayagan nga insaraknak, nanang. Nga alang nga rod. Agan anad ka dita. Numarigatan ka. Agawid ka laang nga diti lugar tayo. Awan, nanang. Didak pa kadanagan. Anyati ko na mapagsaritaan ta, Paula? Kaya't ko nga ibagakan ka, nga umadanin ti panag-abroad ko. Anya? Kaano? Apay adi mo yung bagbaga kanyak? Saan pa'y ngamin asigurado? Ngam itata siguradon, isong agpakada akon. Kasano akon? Para matlaang ka dataday ti nga aramidak, Jerry. Kaya't ko ti makaurnong para iti masakbayan ta. Sapay la ko mga rod. Tasaan kanto amang liplipat, Paula? Itaman pa'y anagawis kang aginunta pare. Madanagan lang amin, pare. Anya kumati pagdanagam. Agabroden ni Paula. Panawan nakton. Kat, anya ngay titungtungan yaw. Kay bagbaga na lang nga dandanin nga agabrod. Ngam ko na namat kit di, para iti masakbayan, miti aramidan na. Ngam madanagan ak. Kasanon, no makabirok ija iti kasukat ko. Kasta ka diti pagkit kita amiti kayan ayat mo? Katnuan anusan na ka, nga oray awan na talgad at trabaho. San mo lang amo ti sulisog, pare? Agtalkalatan iti kaayan ayat mo. Kinuna namat aparamot lang kada kayo. Sa bagay matkit di ah. Oh, si kakadiday ta, Jerry. Itaman pa'y amakita ka na bartek ka. Diyak namin mawatan ti marikrik na kita, Hilda. Gapo ka di ta agabrodan ni Paula. Gusto ka. Agabrodan di gayam mo. Panawan na kon. Uray atag sublimot.
Madanagan nga rod. Amangan nga minu isukat na kay Jay. Amangan no isumot ti isukat mo. Nabi ko mga isukat ko ngay. Kat no nakasingsing pati gayam mo. Imbag man taamom dayta. An-anusan na ka nga uray awan permanente at trabaho. Kasano, no makabiro kitibak nang ijay. Awan maaramidam no makabiro. Si gamit, Hilda. Ad-adain na kapag dandanagan. Kasano, kat kaslaawan pa nagtalak mo itigayim ko. Itilaksid ti kinasingpot na kan ka. Kastakit din ti pampanunutam kan kwa na. Agsingsingpot ka kanayon Saan mo nga ulitan ti aginom? Uwan, Paula. Kat agan-anad ka iti papanama. Kanayon na ko mga awagan. Wen, saan ka madanagan? Ta saan ka nga isukat? Ha? Imbaga amin kanyak ni Hilda timbagbagam idinabartek ka. Bartek ko lang, Dayjay. Ngam, ada pa nagtalag ko kan ka. Nasayaat nga ron no kasta. Kat uray siya, agtalakak nutken ka, adinak to isukat. Namnamaham day ta, Paula. Kat urayak ti pa nagsublim. Nanang, nagabroden ni Paula. Awanan ang nga Rod, di kanayon amang bayad iti boarding house mo. Un nga rod, nanang. Ngamsa na bale. Ang damot amok anang isabrak kanyak iti trabaho. Ay kat nasayaat mo't ang nga Rod. Nang runa kat nagabrodan ni Paula. Un nanang, ang daas iti Diyos kanyak. Ta iti papanaw ni Paula, isumot ti pan nakaadda ti trabaho. Ay katala say-saya atom ti trabaho. Into nagsweldo ak, agawid ak di tananang. Urayan dak. Kumusta kan, Paula? Okay aklaan mat Jerry. Si Kangay, Addan trabaho. nasayaat mat nga rod no kasta. Nasken pay gayam nga umadayuak, tapno makasapol ka iti trabaho. Awan nga rod. Siguro, naasi kanyak ti Diyos. Gaputaan mo na nga awan ka namang tulong kanyak. Uray addaak dito'y adayo. Tulungan kalatan o kasapulan ka iti tulong. Talaga nasingpet ka, Paula. Iso nga uray si ka. Agsingsingpot ka mat dita, ha? Wan, Paula. Di ka agdanag. Nagsweldo akon pare. Iso nga ag-blow out akman. Agpainumak. Anya? Agpaiso? Wen, mapanta iti inuman. Ay katuna pare. Basta sagot mo Wen ka di. Ang amam mo ka din ni Paula nga aginom ka. Saan? Saan ko ngayon bagbaga? Kasano numamuan na? Maamuan na ano ibagam? Anyaga po nga ibagak ngay pare. Jakmat kayat nga aga pa kayo. Sapay na singpot ni Paula. Basta ginom talaan nga Wen pare, di ka madanagan. Hi, mga pogi. Anya ti drinks yun? Ikan na kami man iti dua abir. Mabit lang. Nagpintas magtanday dya ang waitress. Madlaw nga ubing pay pare. Huwag nga ron pare. Sayang mo dahi ta babae. Dito ikit din inuman ti ayan na. Saan kat nga iti pagadalan? Ang mga nuawan pagadal na pare. Awan pagadal na, uno. Talaga amas kayat na ti agtrabaho iti inuman. Anya ti amutang ay. Aday tan pare. Kumain dito Ato yung drinks yun, sir. Agyaman kami, miss. Mabalin ka dito makitugaw? Ay kito na. Apay kiti na saan. Mabalin ka di nga yalanak mat iti drinks ko? Ibagampay tinagan mo. Siyak ni April. Sakbat ni Jerry. Isumat ni Fred. Maragsakan na ka makamam mo kada kayo. O sige. Mapan kan mga ala iti drinks mo. Sige, sir. Agyaman ak. Mabit lang tamangala Uy, pare. Apay nga manugot ka. Kat mo nangina ti drinks da kita. Bayamon pare. Minsan lang, mate. Nasayaat mata si ka lang ti may ita. Ha? Apay akayat mo ngagmay-may saklang.
Jak ngamin kayat Jack kadwam. Kontrabida dayjay. Kasya talaga dayjay. Saan muntun nga isurot? Tinton umay ka manan ha? Ay katun tapno masolo ka. Asino ti umawawag kan ka? Ay, awan day toy. Mabit lang off ko ti cellphone ko. Hello, Paula? Imbag mo, ta sinong batam ti awag ko. Apay ka na na saan mo sungsung bata na umawag akan ka. Sorry, Paula. Busy ak lang ti trabaho. Sigurado ka at trabaho ti makagapo? Wen? Kunaklakit din no nakasapol kan iti kasukat ko. Ha? Ay, saan? Talaga busy ak lang. Sige nga ro din Kaya't kunti aginan na. Umawag kan tumanen. Naragsak ka kadimat lang iti relasyon ta? Naragsak ak unay, April. Aywan kayam. Agbayad akmanan iti abang ko. Ayan nga iti pag-abang ko. Di ka madanagan, ikang ka. Jerry, asino day ta babae? Ha? Kwa? Luklukom ka di tigayim ko. Pasensya kan, Hilda. Ngem ni April itante ay-ayate. Anya? Sorry, Paula Ngem ni April itante ay-ayatek. Apay, Jerry. Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy. Imadayo tapno isagana ak tinapinta sa masakbayan ta. Ngam isukat naklagayam. Awan patagdag iti amin na sakripisyo para kan ka. Inaramid ko ti amin. Ngam na iturad nakpailangang alino ko. Sorry, Paula. Ngem jak mapaglibakan tiriknak. Ay-ayatek ni April. Sige. No dayta ti desisyon mo. Makaammo ka. Kat manipod ita. Putda kun ti relasyon ta. Tas tamot tan ti communication ta. Bye. Inidepnan. Pasensya kan, Paula. Amok abasol ko. Ngem ay-ayate ko ni April. Nakaumay ka man, pare. Pare, manipod na ikatak iti trabaho. Di nakmatan kayat ni April. Gapotawanin kwartak. Anya? Nasakit, pare. Nakiwin na swas ni Paula kanyak. Gapuken ko na. Ngam itatawanan akon. Di nakmatan kayat ni April. Tilaan gayam kwartak tinapatagkan ko na. Mas daawak kan ka, pare. Idintuan ni Paula, uray awan kwartam, kat isupay timangtadgan ka. Sinayang ko ni Paula, pare. Kaya't ko ti makisinobyan kan ko na. Awagam kat agkid daw ka iti pamakawan. Barang kaya't nakapay. Saan ko na makontak, pare? Ultimo ti Facebook account na. Kat saan ko matan na mabirokan. Talaga nasakit tinakam na kan ka, pare. Pare Fred, mabalin ka di pautangan na iti pagpletek nga gawid. Awan nga minan pagbayad ko iti abang ko. Iso papanawan na kung ti pagababangak. O sige, pare. Ikan kalatan iti pagpletem. Uray saan mo nga utang dayjay, itid kun. Agyaman ako, nay, pare Fred. Saan mo nga inarama ti utak mo? Sinayang mula ang ni Paula. Nalaos nga di pa nagbabawik nanang. Ngamawanan maramidak. Talaga ka di asaan mo na makontak ni Paula. Saanin nanang? Amok na sakit tinakam na kanyak. Di na siguron kaya ti paalilaw kan ka Una nang. Kat awatak na ita. Saanak ama ikari para kini Paula. Aging gaita, awanen damag ko kini Paula, Mr. Lonely. Kat tunggal malagip ko, nalaos ti panagbabawik. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry, pagayam ko, iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, awan ti umuna ababawi. Iso ano makabirok kan tumanen iti nasingpat a babae, saan munton nga ulitin,
Tikas iti naramid mo kini Paula. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jerry. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.